Nasi impilo isisini madoda wena. Imoye mimi ya sinasu kebetana la tenda kuna noti kutokoza kukena. Imoye mimi ya sinasu kebetana la tenda kuna noti kutokoza kukena. Asichembele kusoma lakitoro mipilika sibe simaga kakana. Bakitu kichimazi bongo fina ubekesela ubalulekile mileti. Kangane piliti ubekesele lisimezi kuhuna. Asichembele kusoma lakitoro mipilika sibe simaga kakana. Bakitu kichimazi bongo fina ubekesela ubalulekile mileti. Kangane piliti ubekesele lisimezi kuhuna. Au
Abantu bhekana impilo iyajikajika, impilo layisizini ngakho kunesikhathi sewini, kuzaba nesikhathi sesama, kubuye kuzaba nesikhathi sokuhlupheka nesikhathi sokujabula, konke kunesikhathi sakho. Ayisiko konje kuhle kunezikwamukele kuphela kusomandla kodina amabhola woqina msalana utandazi moya embi yasulazula. Abantu bhekana impilo iyajikajika, impilo layisizini ngakho kunesikhathi sewini, kuzaba nesikhathi sesama, kubuye kuzaba nesikhathi sokuhlupheka nesikhathi sokujabula, konke kunesikhathi sakho. Ayisiko kodwa kuhle kumele sikwamukele kuphela kusomandla kodina amabhola woqina msalana utandazi moya embi yasulazula. Uyabona namhlanje sake sikhulume ngoDiabolos, uSathane ukhona. Onguye sehluphile umhlaba wonke longaka, abantu bonke bakhala ngayo uSathane. Masi kuze abafundisi abafana labo Emmanuel Ian Smith phansi lebo gomogoma basichazela ukuthi uSathane kuthiwa yayindosi enkulu yasezulwini kaNkulunkulu yayithenjwe kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi wayenomona njalo lomhawe lomoya omubi, uNkulunkulu wasenanzelela ukubana akalunganga ukubana ngahlela phakathi kwezinye ingilosi uzoba nomthelelo omubi. Wasemtshela ukuthi yabona wena ngiza kukuphosa phansi emhlabeni ngokuba inhliziyo yakho leyembi. Futhi wahamba uSathane wamphakamisa ngesikhathi semphutha phansi emhlabeni, wananzelela uSathane ukuthi uzofika echaye phansi ebese yakuphuzuka. Wanamathela izingulube, wafika phansi wathi ingulube yatshaya phansi ngomlomo, yikho libona umlumo engulube unje so. Wathi mayefika emhlabeni wabhoda umhlaba wonke echeka abantu nge-1 by 1, abantu abalenhliziyo ezimbi ezifana lezakhe wabathula, wavula isonto lakhe alibiza bathi ngama-Satanist. Lapho kusontwa khona kugcwele igazi kuphela, bapromisa lembuso engekho. Abantu uma bebona ubuhle bembuso yakhe bazitshela ukuthi hayi nangu kuphila, kanti uzophila kwesikhathana esifitshwana nje ube suyahamba emhlabeni. Awu futhi uSathane umkhulu unamandla, ngoba kuthiwa uNkulunkulu azange imphuce lamandla akhe wayehla nawo phansi. Awu kodwa abantu bakithi uDiabolos, awu futhi ngiyakhuleka kuJehova ubana ngihawukele ngiphephe, engaziwa ngifinyelela ngoba uyazingela lo ndoda. Uyakubona kuSathane kuyazulazula, uyakubona. Ngiphithi uba isikhathana mina lemsuzwana, ngifisa ukubekezela kudinga zomhlaba. uSathane uyazulazula emhlabeni, uyakhamba kuwo lo mhlaba. Isikhathana mina lemsuzwana, ngifisa ukubekezela kudinga zomhlaba. uSathane uyazulazula emhlabeni, uyakhamba kuwo lo mhlaba. Evangelist yalichumayela everyday emasontweni nasemakatarini, kodwa abantu abafuna ukuthi bebekezele ngoba bathi kuhlupheka ngoba esikhathini sesifitshwana. Kufana nesizini njengoba sichazi, kubalulekile ukuthi abantu
somandla ukhohle ngazo zonke enkani kwezomhlaba usathane yasulasula emhlabeni uyahambahamba kuwo nomhlaba haleluya amen yabusa usathane emhlabeni bantu bakithi wamina kalalo moya wamba kalali nyama chapo inyama ile njao lapha emhlabeni umhlabathi emhlabathini kodwa moya wami wona ule njao kule mhlaba kawukele wesomadla waze waphelele sikogwini chapo inyama ile njao lapha emhlabeni umhlabathi emhlabathini kodwa moya wami wona ule njao kule mhlaba kawukele wesomadla waze waphelele sikogwini naye umzulu wami umqabuko umfana kamaliwa phansi kwamalambuka wathi hayi malume impilo ifuna umuntu abekezele kungakho thina sisabekezela khona lapho kwena le company yethu abayibiza bathi iyafisa mfowethu alo George uthini utanake laphana yeso rey